Ani channel Tripuri Dopha no nai tongnai joto taku bukurongno ani khapangni hamjakma yapharei ang tini kaisa topic no sana thang tongo a topic ge International Widows Day mane international je bidhawa divos hamani baching koborong ke randini sal abongkha June ni 23rd o salo 2010 simi randirongni sal nei palaijagu phai boni bagaiनो tini ang kisa randirongni kogno tei sanamusugu teibi ang sanamusugu dike tini ni hai 17 tarik salo June ani ama randi khlai 41 years actually bosor randi khai tini hai salo ama buthai thangmani haimang tini ang muitomangkha belake kha khamo ge tei randirongno bujotono ani kha khamani hamjakmani yapharei tini randini salno tei ang kisamisa kok sanai randini salni background share khainai Lord Rajendra Paul Lumbahi tongu bongkha Punjab ni borok haipana borok United Kingdom thangkha ar United Kingdom bo kaisa Lumba Foundation nei NGO khaijak tongu a NGO ke United Nation by recognize khaijak borok ungkha randino tei ba randin busab butirong no tei borok subanai akaisa NGO organization tanba ge boni bufa 2005 23rd June no thaiman bagai bo bumano tei o bhaike randini sal palaina bagai United Nation no bo koikha ge 2010 no o salo na randini sal nei United Nation recognize khaikha ge apna jingke worldwide randini sal palaijagu tong ye chini Tripura ro chini haro abo asek probhab ngyakho Mother Day ro nei Women's Day ro nei palai phana randini sal nei palaijayakho phiaba u randini sal nun sing teibu palaina nang ba randirongno khairokma phunugani ba chubagani randini busarokno chubagani o bhaichini borok bisingobo wansung sophaina nang tamke Lord Rajendra Paul Lumbangkha randino subanai te randin busabutei rongno subanai borok kuno jat pat naya randin khena ungkha e abhaike borok subag ge chini sangsar gnangai United Nation record o jungnuka 25 crore 18 lakhs randi tongo 25 crores 18 lakhs sara prithibiro tabok record tongo according to United Nation ni record o ge asa kabangma randi rongno subana wagai one sokani singbu nang chin Tripura bhai kabangma randi tongu amge chini observation no chini nuk thani sing saimo je chlaro bhai ni chai besi thikungani tamke borongke phataro bongkha ke accident rong gari accident rong ge abhai ke te professional bhai na army rong ka ke thui thangmanu hain bai randi besi kabangku ge sing abni bagin randi no sing subagani mentality chin borong bisingobo sokphaina nang International Widows Day baike phaikha ba baike observe khaiwi phaijakha abo sing kisisa background saimaka sing tabok chini randi tam hojak randi ka ke je busai theijak nai buhuino no tei kaijagya ei borong no randi hojak busai thei kaijak phinai borong ke randi hoya busai thei bai tei kaijaglia abhai borong no randi hun ke randi ni belai ke dukhot sing nugo sing realize khaya sing wansong naya randi ni life randi ni jibon belai ke na kosto belai ke na dukho sing kogo saga yak kai ni sing samung tangki busuk samung tangiman inge yak kongsa gerikha homai family o yak kongsa gerikha hi hojaga randi jodi busai thilangke yak kongsa gerikha hojaga jalafa no bui thilangke yak kongsa gerikha obhai ungma hainge family o gni sang yak kong ni tangmani busuk agok thang ye kongsa bai tangmani sam agoya te belai kosto man thik abhai ne bui busai je kono masa thei thang ke obhai ke kosto man srai rong ni life to sana haya ne srai besarong ni life belai ke kosto man for example ang bhai ne bufa kari ke tormani buman andin busangai tormani abo te sadang kari busuke kosto man busuke safar khai abo
केबो माने जे कपालो कलाइनाय आबोनो साइमानो स्पेशली नुखुंनि अकरांगै बानकजो बुफायरंनि नतैदुलै तैनानि के बुसक्लै कष्ट तेबो कष्टंगो जे आरांदि पराशुना करै इनकाम करै के बेलायके कष्टं बाक्सा बुसु के लेखा गोरों परा गोनां इनकाम गोनां आब्रो असक कष्टंया इफामानो किन्तु जे जागो रांदि बसाय थैला आ बुमा आ रांदि लेखा परा करै इनकाम करै के बसारक बेलायके सफर खाय रांदि इंगै बरकनि मेन प्रॉब्लम बरक फेस खायमन के या कोंसा के सामतांमनि ते कैसे के इनहेरिटेंस राइट प्रॉपर्टी राइट आबो बरकनि अधिकार माने बैबै सेई नाजागो बरक दुर्बल अजरा दुर्बल जों साइमानु बसाय इनके नियरेस्ट डियरेस्ट वन जिन नियरेस्ट दे डियरेस्ट नि बरक बस करि के बरकनो सुबानाय बरकनि डिफेंड खायनाय ग्रिन बागै अजरा बै बेलायके नरम मानै सुजुग ना हाइन बागै बरक बसाय थैका मात्रनो बरक जागा जुमि सेई नाजागो जतन क्षेत्रया हाइबान बेसेबागनो बरक साबै सेई नाजांके बरकनि बसायनि ताकु बुकु बुफायं फांथों बताफांथों आबाहायके सेई नाजागो इगे इभेन जों नुगु नगनिबो अंखारै रहजागो जिनि सोसाइटी प्रायनो अबहाय बाक्सा मानसंनाय तो जे बसाय थैखांके बनते कुनो आरो अधिकार करिखा ए आबाहायके वासंनाय तो इभेन नगनि पर्यन्त रोख्लायजागै रहजागमारक जों कुनो केस नुगु जे अबहाय इंना करै बनि बसाय थैफानो बसाय थैमेन जे बसायनि सम्पत्ति बनिनो इंना क्लायो अबहायबो जों नुखा बसाबोतै तरै नुखुं खायै बसाय थैयै बो आ बसासला बो वानसो जे आसला बनि मांनो बुफानि सम्पत्तिनि अधिकार दाय माने अधिकार हि बर वानसो आबहायरावबो जों नुखुं नुखा जे नुखुं खायबायै बसाबोतै तरबायै बसाय थैफानो बसालाराव बुमानि अधिकार न बरक सेई नामाराव आबहायराव नुकजाक दं आबहाय इंना करै जतनो बसायनि सम्पत्ति आबो बुमानि न अधिकार बुमानो डिसाइड खायनाय बसानो साबनो रनाय बसकबां रनाय बाहायके बाग खायनाय बुमानि अधिकार दं इगे आबहायनि बागै जिनि बुरैराव जखन रांदिंगो आबहायराव राइट्स आबहाय अधिकारावबो जों सिरि दंना सियांके बै रांदिनो थुंथकजागो बा अबहेला खायथकजागो बा चेरिया ये कैसे Prohibition of remarriage माने बसाय थैबाय के हाइन हाय कायजाक माया बाधा दं आइगे नियम के ताबं के नियम करै के आबहायराव कायजागै माने कायजागै केनो बसा मासाराव चरायसाराव के एक्सिडेंट राव थैयो के आबहायराव बुरैराव कायजागै मानफि आइगे के कायजाक माया ताबं के कायजाक मानो के अरनो आं सानो मुसुमान के हाय जे अबहाय बुरैराव हाय रिमेरिज खायजाके साव आन मते के बनि लाइफ लंग गोबां मतंखौ जों बाक्सा 30 years रो थैयो बसाय 30 years इभेन 25 years रो थै थांमनो के आबहाय रांदिराव के कायजाकेनो साव आन मते तान बन बसा मासा तंगु के बन इनकाम रो गरै इंगै मानो के इनकाम सोर्स रो नि बागै स्रायनि फ्यूचर नि बागै जों कायजाक मानो हायपन अब त है आइडिया नो साजा के आनंदा काटी ते कैसे पॉइंट बरो फेस खाइमेन के ऑब्जर्वेशन ऑफ मोर्निंग राइट्स माने फ्यूनरल रो के ताबो गरि के हायपनो आइगे ओ नुकजागो बसाय थैके बसायनि हिंद्रो के सग या दे बसायनो सगु आप्रो थांगै माया ए आबहायरो नियम दंफु जेकुनो धर्मव नियम नीति दंगु हिंदू थों ख्रिस्टियान थों हायपनो आइगेरो ओंखना ताबो के जों अबहाय के स्ट्रिक्ट के नुगलिया जों बॉलीवुड रो मूवी रो बाहायनो जों थांमारो नुगु ताब तो ते किसा रिलैक्सेशन नियम कानून रो के ते कैसे रांदिरो जे कैसा माने प्रॉब्लम फेस खाइमेन के बरो विक्टिम ऑफ वायलेंस माने वायलेंस बुजाक तकजाक चेरजाक या टॉर्चर अबहाय के ट्रीटमेंट खाइजागो बसायनि रिलेटिव्स रो अबहाय के बोरैनो ब्लेम खाय बहिनि गुनै थैयो बहि कपाल हाया बा अलखि ए आबहायरो गोबां मासं सोसाइटियाव खनां के आबहायरो मानि बेलाय के साया जे बोनो मेंटली बोनो जों सपोर्ट सिखाया नाङो जे खाकसां रनानि कक्सि साना नाङो पियाबा जों कुनो जागा के नुगु जत क्षेत्रया कुनो जागा नुगु जे बसाय थैला के बहिनो न ब्लेम खायो बबाय बिहेवियर काहामया बोनो टॉर्चर खायो रां पैसाओ बा जामान नङानि ए आबहाय सोसाइटियाव जों नु रांदि के आई बासाय
nukna kerai nuke tamahnai jatra saya abai rok hongjangmani ke belai ke na borok ni bukao agat nanga haisi busai kerai arbishin si abai rok ke borok hongjagai khnagai tong hake belai ke borok ni bukao kosto ungna haima tong angke feeling kai borok kosto ungjag mai tei kaisa borok ni problem ke economic to problem so paisinai ne bo busai si income ni head जों family nugu je busaina income khainai inke a income khainai si theipail hanke boni rang paisa to obhab usnai rang paisa obhab usnai tamke bo prai na जों busai thiman nugu je busa slai khlai taksini amana boni busa kabangma tongu aste jona busa tongu aro paithang busa ke 4 bosor ke baba theipai ha ke busa rang paisa ni obhab ungkhna busarong no saronan khanonani porasuna khainai ke busu obhab ungkhna ke hain bagin rang paisa ni borok belai ke crisis enge ge abin bagin जों je founder bono belai ke hambai maru bo Rajendra Paul Lumba bo abhai ke Lumba Foundation khaimani a NGO bo ke sudu radi te bon busarong no subanani bagai organization khai hain mangsin Tripura ro obhai je ganang ro tongnai ro ba sakri ya kai ba retired nei ro abhai ro wanso ke belai ke sau ang kisa randi ro no kisa suggestion hai advice hai ang ro na musu about like 25 ro 30 ro klai busai thil hangke busa ganang ke bro kaija khen sapi remarriage khai khen chau ye kaija phan bro kaham kathar gubui bai thangma ke to kuno ya hai phan kuno buroi ba randi jotoin ko ang saya kuno randi borok ni udurbolata no advantage nagai baksa slarong no borok use khai ge bai ke khai ke borok ni durbolata ano haiti pai ro phaidi haiti ro phaidi a bai ke na borok ni durbolata no borok advantage na ta ge apno slarok bai na trap klai pha thangmana ge abon bagai na jodi na suja kathar gubui bai thangmai ke kaija ke sanai tamke te khoroksa family ni salano obhaing tongkha ke a family ni poribar osanting mane bulai toklai ing santi kring thang hain bagai obhai ingya gai borok kaija ke na sagu hi angbon mone khai tamke te kaisa family ni salano bo obhai ke influence khail ha ke asla bhai na bo obhai trebo klai thang ke aslani family belake customano osanting ge abuna ani advice jodi nije kathar ke thangmai ke sakangware na kaija ke sau abhai ingnai salano bo ang mane sanamsu je randi rogno subadi help khaide abuno ke bu bada khaya abhai ke help khaimani belai ni kaham haipana a randi hinai tei bono sujugnal ha ke abo sayang nai hain bagai abhai salarago jodi no help khail ha bukha kathar bai bukha kaham bai help khainani ni bon nukho thang ha bon norok thang ke borok loge tilangi thangke sagu tamike tabu society to borok kaham kre ge aro saichung thang ha ka ken bai mane suspect khai wanchong ma haya wanchu hain bagai ne sing abo bu sing wanchok thai je pase luke kichu bole ni aro saichung thang ha randi no saichung thang nangai phathang ka subana thangka kuno ko kuri hai pana saichung thang mani abo bui ni mokolo naithwe knuk jage hain thang kha ke khoroksa loge ro tlangai thangke belai ke sa abo kha srai ing ke te kaisa obhai jodi chalano nang tong ha ke a randi a chalani buhi bai bu close khlai friend ngana nang abo ke kaisa policy techniques ang khoroksa burinyo muitama an friend na bumung salia bo khoroksa chalano samung nang mane boni kam ni bagi boni project ni bagi khoroksa chalano samung nang phiaba bo a chalani buhi bai si friend ing bondu ing grag kathagi tong e abhai ke bo sata ano saman khanang bo sau bai ang ko haiti phonan da no si samung nang haipana aro thangna saka ang basi bai si close ke friendly ke matong tam ke borok tam wansong ni e bo hybrid rong ke belai ke gyan gna wansong na kereng hain bagi o bhai randi rog jodi khoroksa borok salano samung nangla ha ke
gothar ba be pha samung nangkha samung tholnani manui paina phangta manui rona phangta abo boni bhoi bai friendly ingna nang abo khokhok hui ingyagei khokhok hui ingkhake bo saya khoi sam khaike chaya bo khokmani salsa sibisi jagnai hain bagai ani suggestion ba ani advice ingkha randi je jotoya je borok ob haing tongnai rokno nijen durbolota no o randing je durbolota no borok misuse khai salano tei an hai pai ro pai de hai ing ro pai de ap te heke ige apni bagai nangen ang nugu ani amano praine ani nogang tani kumoi songrong no sam tholma rong nugu haibana gothar babe thol hake boibu khairo goine khairo ge arnyo bukha sitra bai wansuma intention chaya bai ingkhake abokhe gothoya ge hain bagai obhai jodi ing tong hake sakang ne kaijak mani sa ge abn bagai salarok no bu ang sau help khaidi randin help khaidi haibana saisung rok ta thangdi intention haya bai ta thangdi a bono randi hnei bono misuse khaina bagai thangke sayang ne abono no chini society rok no wansona musu randi belai khene dukho belai khene kosto borong life belai ne kharsusu haino joto no khairok no nang piaba randi ni society no bang sanam musu je obhai nijen durbolota no use ta khaidi kuno family ganang ni salarok no tei boro use khaimani saya a family belake customer na oshanti ngi aro ni bulai to lai conflict ngi paitha thangna saka ang bo sanan musu je busairong bang request khaina musu je jate ayu kolok he tongmangani sing chesta khaina nang sing kaisa tiens nei Chinese ni kaisa company ni founder bo sau ni life ni yago hisau ni life ni yago long life ke tongnani abo ni yago hisa tiens ni founder Chinese ni bahai ke nang samani nungmani ni lifestyle ni uporu depend khai nang ayu kolok ke tongnani kuno borok to abo sing cancer rok ngai thimani rok no to sing saya like an baba cancer blood cancer ngai thiyu abo to kuno bon lifestyle ya just kapal janja bhai ko mai haipan baksa kuno jaga o sing nugo sala daitin thimani bhai ke chok nungui thiman rok nugo bishes kai sin borok rok swak ke fake lai chok nungman bagai daitin diabetes rong ba kabang rok sok phai ige lifestyle be borok ni saman nungmani discipline kirei ab haike nukja bo hai borok rok nu ke sing daiti thima nugo ige nungui jemon swak nungui bike rok chalok kha ige bike rok accident ui thikya e ab hai rok jate ngya na tei ye tam ni ka ke nukho busai daiti thila ha ke buhi to kosto manana busabuti rok porashuna rok ngya ngui thang porashuna khaimaya dagai gunda phangsnai sikoro phangsnai ge ob haike ne chin society nostong thang society develop nya society naithok nya ye abin bagi baksa wansukman thima ba isoni yago si nei isoni yago na haipana sing lifestyle chin lifestyle rong no teisa discipline ke tongka ke suak arag ro no pom ke tongka ke sing healthy ke tong man thia pana sing nugu baksa busai rong no belai ke na suak numa ba keram saro ke healthy ya ke nukuno naimeya busabutai no poroi maya abhai rong no hain bagina ang request kai koyu chini dopha chin society ni je nungnai chanai no sang koina musugu sing tag nungdi arak suak arak nungdi haipan occasionally kailbari ro kuno program ro nui mana haipan baksabu sung ka ke tam khai aike si chok bai sim khang su ro hikna aike bobai nungu sa khlaite kam khailia khlai society ba nukhungno belai ke dukho kosto to ma hai klai tam ke income salana income khai sala si obai ke sam tangmalia income khaili angke sini srai rok belai ke porashna wo khoting ke bo swak arak nungoi income khaimi ka thang to tongu haipan baksa bu sangke nungmang belai ke excessive ungman bagai theibu ma pai boys ka ya ke thei ma pai ke baksa ke o bike rok salawai swak nung to tei bike rok salawai accident rok ui thei ke obta ke belai ke na buhoi busarok dukho kosto mana de porashna bu nya ke sing tro obai ke kosto mai phaija haipana sini baba thei
ama saisungphano जों srairok jotono asok khasiyangya जों khasigai janja kosto mosto khlai pore asok jorang haiban tabung srai awaike जों kosto khaime hai khaimaya tabung srai khayani ready ya tamke tabuk to adhunik jug hain bagai takhu okra jakra srai okra jotono ang koyu je chela gesi nukhungni head ike society ni bo bokrok ke chela jodi nukhungni thaiथा बहि रांदिं खाके नुखुं हालियां नाय आ सोसाइटी बो हामलियां नाय के सिनि सोसाइटी नो डेभलप नाइथक क्लाइति साना के जों अकरा सलाराव बहायनो माने लाइफस्टाइल गाहाम के तंग नाङो डिसिप्लिन के तंग नाङो नुमा सामा कम क्लाइ के बसाबुतैराव बहायनो खासि परासुना खाइले हाकेसि चिनि सोसाइटी नाइथक नाय डेभलप नाय जतनो खाकसांमा सफायनाय गेसि जों आफ्रो खाकसांमा गप्लुं के तंगमानाय अदरवाइज चिनि नुखुं चिनि सोसाइटी बुफा बहायनो स्वाग नुखा बसाबु ड्राग्स साखा के चिनि सोसाइटी बेलायखेनो मोनागो थांनाय दै बेसि तंब्लाक जों ताबो बुनुक तंग स्राय सिगलाराव ड्राग्स साइ मार थैमाराव नुगु के हाइनबागै बुफारावनो खासि जाख्लाय स्वाग आराग नुयाख्लाय तंनानि बागै आं कयो के स्रायरावनो बहायनो आं कयो ताबो ड्राग्स साइ तंनाय सिगलारावनो सिगलंथों सिगलांथों कयो तामनि के खरकसा स्राय 25 years चला जदि ड्राग्स सागै थैलांके चिनि सोसाइटी बेलायके लस जोङो आ स्राय 25 years मानानि स्राय मानानि के जों दै 25 years नायसिंमा दंनाय के आसक 25 years आ स्रायनो सारखा नुरखा रां पैसा खति खाइ परेरखा पसे जे इनकाम नाइन फ्रो 25 years रोके ड्राग्स नि बागै थै पाइल हाके चिनि नुखुंनि तो कष्ट न नुखुंनि तो खति निंखा के चिनि सोसाइटी नि बेलायके खति ङ हाइनवा जतनो आं कयो जों वानसंमा गोरों ख्लायै वानसंनानि गोरों ख्लायै तंमानि सामानि नाइथक ख्लाय डिसिप्लिन के तंखाके चिनि सोसाइटी देशा नाइथकनै डेभलप नै के हाइन बागैनो दिनि रान्दिनि सालनो तै आं किसा कक थाइसा थाइनि सामानि जे आं कक सामारो कक साख्लाइमारो कक नारगमारो साया सुया तंखे नाकारबाय जदि सामा तंखाकेबा जतनो हामबाय दिनि हाइनहाय आसुगोनो मथाका आइन खापंनि हामजामया फारै दिनिनि सालो आसुखेन बायखे हामबाय।